Mu gice cya mbere twarangirije ku kuntu Kayikwamba yashoboye kwemeza n'abafaransa bo muri Rassemblement National RN n'abo muri La France Insoumise LFI ubusanzwe batajya imbizi hagati yabo ubwabo ko ari ngombwa ko bakumvikana ikintu kimwe cyo gushyigikira leta ya Congo mu ntambara irwana na Kagame. Dukomereje rero ku bushabitsi n'ubuhanga bya Kayikwamba byakaraze Kagame mu gihe ari kwemeza abafaransa nako yashakishaga mu Bwongereza. Kayikwamba wabonaga ko uhagarariye Ubwongereza muri Loni yarari kumukina inkirigito wo guta igihe kuri uwo Barbara Woodland uhagarariye nyine Ubwongereza muri Loni. Kayikwamba yigiriye i Londres kujya kwivuganira na David Lammy umushabitsi mugenzi we akaba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza. Aha niho abanyamerika nabo bavuye ku izima maze Marco Rubio yivuganira na Tshisekedi kuri telefone ariko ntiyavugana na Kagame. Bikaba byari bibaye bwa mbere mu mateka ko abanyamerika bavugana n'abanyekongo ku kibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo ariko ntibavugane na Kagame. I New York nyine ho muri Amerika, Ernest Rwamucyo igeze aho abura icyo avuga muri Loni ahitamo gucisha make batava hafatwa nk'avoka wa Sekibi. Aha niho havuye ko Loni noneho nayo ifata umwanzuro 2773 urimo interuro zamagana u Rwanda kuvogera ubusugire bwa Kongo Kinshasa. Amaze gutsinda urugamba rwa New York ku cyicaro cya Loni, Kayikwamba yafunguye imashini ry'i Burayi. Bari bamugoye na Rusiya kubera ukuntu basa nk'abafitanye amasiri na Kagame, kandi kugeza ubu Tshisekedi akaba yaranze ko abacancuro ba Wagner baza muri Kongo. Kayikwamba yabaye simbikangwa n'Abarusiya arabasumira nyuma yo kuvugana na Vasily Alexeyevich Lebenzia uhagarariye Uburusiya muri Loni. Abarusiya basigaye bamushyigikira i New York ku cyicaro cya Loni. Kayikwamba yahise yikomereza yerekeza i Varsovie muri Polonye nyuma yaho hari hamaze kumenyekana ko intwaro zikomeye Kagame yakoresheje muri Kongo azi yaguze muri Polonye nyine. Nyuma yo kuvugana n'Abanyapolonye, Abanyapolonye nabo bahisemo gutererana umukiriya wabo Kagame nabo bajya ku murongo w'abashyigikira Kongo Kinshasa i Burayi. Muri icyo gitutu yotsaga Abanyaburayi, Kayikwamba yaragamije ko Abanyaburayi bafata iya mbere mu gukoma Kagame mu nkokora. Kubutse muri Polonye, Kayikwamba yaciye mu Bwongereza amanukana na David Lammy berekeza i Kinshasa. David Lammy yihanangirije Kagame ari Kinshasa, afata indege aza no kumwihanangiriza i Kigali. David Lammy yazonze Kagame kugeza naho indamukanyo yaho yakuruye gushundana hagati ya Kigali na Londres. Yageze naho Abongereza bashaka bashinja Kagame bashobora kuba ari we wica abantu muri Ituri. Mbere yo gusubira i Buruseli ku cyicaro cy'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, Kayikwamba yaciye Mogadishu muri Somalia kujya kuvugana n'umugabe wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud. Aha ni nyuma y'uko Somalia yari yagaragaje yishyigikiye Kagame mu nama y'i Dar es Salaam. Ageze i Buruseli, Kayikwamba yumvishije Abanyaburayi ikibazo cya Kongo ku buryo hasigaye ko nk'umunyaburayi waba ushyigikiye Kagame ugomba kuba bibitse mu kabati akaba mugani wa Kagame nyine. 25 Gashyantare 2025 ubumwe bw'Uburayi bwarateranye bufata umwanzuro ku bihano bigomba gufatirwa ingoma ya Kagame na 23 ye. Kagame yabona ko noneho kwageze mu gahinga ka Ihande. Akakimwe ngo uhiriye mu nzu ntaho adapfunda imitwe. Kagame yanyuze muri humye Kayikwamba maze yihererana Nicolas Macaire uhagarariye Luxembourg i Bruxelles ku cyicaro cy'ubumwe bw'Uburayi. Aha niho havuye ko Luxembourg yabangamiye umwanzuro ku bihano byagombaga gufatirwa ingoma ya Kagame na 23 ye. Kayikwamba rero utiganda yazindukiye kwa Nicolas Macaire kumenya ko Kagame yakenetse abandi Banyafurika akanabanyanyagizamo ruswa buryo n'imyanzuro bafashe ayirengaho ntacyo yikanga. Nta kuzarira, Luxembourg yavuye mu gihugu cya Kagame yari yarayibuditsemo maze nayo yikiriza intero y'Uburayi. Kagame na 23 bakomera mu bihano 17 Werurwe 2025.
nubwo Burayi bwari bugize icyo bukora, Kayikwamba ntiyari yizeye Amerika ya Trump ko nayo yagira ikirenge mu cy'abanyaburayi. Aha nicyo cyatumye Kayikwamba agira inama Tshisekedi yo kuba yemerera abanyamerika amabuye mu kureba uko yasibira amayira Kagame ucungira kugemurira abazungu ingugu yasahuye muri Congo. Uyu muvuno Kayikwamba yawutebye kuko yari yizeye ko ibyo abanyamerika atari akarande, cyane cyane ko nta sosiyete icukura ingugu icungwa na leta iba muri Amerika. Kayikwamba kandi yabikoreye mu rwego rwo gukinga ibikarita Amerika ko Congo iri kwigana Ukraine n'Uburusiya nabyo byahaye ingugu zabyo Amerika. Umuvuno wa Kayikwamba wanyuze Trump, maze nawe yohereza umwana we ariwe Masari Bulos, sebukwe w'umukobwa we Tiffany Trump, kujya kureba iby'izo ngugu. Ahangaha rero Kayikwamba yari amaze kubona igitego cya mbere cyaje kuvamo nuko abanyamerika bo ubwabo bafatiye ibihano Generali Yakobo Kabarebe, umwe mu bajyanama ba Kagame b'umwihariko kandi b'inkoramutima. Uko Kayikwamba yacangaga ikarita za diplomasi azindaza Kagame, nako kandi yacangaga indimi banyuzamo Igifaransa, Icyongereza, Ikidage, Igiswahili, Iringara n'Icyesipanyol. Ubuhanga rero bwa Kayikwamba nibwo bwazunguje Kagame, bituma abazungu aho kwihunza Tshisekedi basigara ahubwo bakwepa Kagame. Kayikwamba kandi yanagiye gutangatanga Kagame mu bumwe bwa Afurika. Kagame yari yarahinduye akarima ke k'igikoni, yashidutse naho Kayikwamba amuhinduriye atyo ifundi igira ibivuzo. Maze mu matora yo kwa 12 Gashyantare 2025 mu kanama k'amahoro n'umutekano ka Afurika yunze ubumwe, Kagame acyura ijwi rimwe rukumbi kandi naryo yihaye. Muri aka kanama ubwo nyine Kagame yahambariye icyo kandi yarahoze ahambarira inkindi, uko inshuro zose yagiye ahiyamamariza yatsindaga bidasubirwaho. Niyo byatumye Kagame yatsinda muri aka kanama, maze afatamo ikivi mu 2006, 2008, 2008, 2010, 2010, 2012, 2016, 2018 na 2022. Ibi byo kugaragaza hagati Kagame mu muryango wa Afurika yunze ubumwe, Kayikwamba yabigezeho nyuma yo gukangara ibishyitsi muri uwo muryango bizwiho kuba abambari ba Kagame. Uwo yahereye akangara ni Musa Faki Mahamat, basohoye mu nama ya Dar es Salaam azira ko atigeze n'umunsi n'umwe ateranye inama ya Afurika ngo bige ku kibazo cya Congo. Ubundi Kagame arihira ishuri abana batatu ba Musa Faki Mahamat biga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abanyafurika batayobotse Kayikwamba basigaye bafite ipfunwe, bibona hagati y'ururimi bahitamo kuruca bararumira. Uretse kuba umuhanga, aba bose basanzwe bashyigikira Kagame, Kayikwamba batigisaga babwira kuri abandi bategetsi ba Congo bakomeje kugenda borosa. Kayikwamba yababwiraga ashize amanga ko bafite uruhare mu kwica abanyekongo no gusahura Congo. Yageze naho abwira ko nibakomeza gukingira ikibaba Kagame kujya naho yica abasirikare ba Loni, ibintu bizaba akavuyo, imihanda ikabyikorera kandi ko imihanda itagira umugenga. Iki cyari igisubizo ku Mufaransa wari witotombiye ko abanyekongo batwitse igice cya ambasade y'Ubufaransa i Kinshasa. Ariko nanone Kayikwamba yasaga nkaho aburira abazungu ko ibintu bishobora kumera nka 1994 mu Rwanda yabuze gitangira kubera abazungu nanone bakingiye Kagame ikibaba nyuma yo kwica abagabe Cyprien Ntaryamira na Juvenal Habyarimana. Kagame yabonye ko Kayikwamba mubereye ibamba, yasigaye acungira ku bintu bitandatu. Cya mbere, komeza gukoresha ingufu za gisirikare asatira atera Bukavu, Uvira na Butembo. Ibyagezaho nabyo bimushobera kubera kubura warwana nawe. Noneho Kagame asigara yikanga ko n'abasivili b'abanyekongo bashobora kumutega ibice. Ibi nibyo byavuyemo Kagame kuba ubu ari kwica abasivili b'inzirakarengane muri Bukavu na Goma. Icya kabiri Kagame yashungiragaho ni ugukoresha urusaku rw'imbuga nyampuro, harimo guha bitugukwaha bamwe bitwa aba influencers nka Rutendo Matinyarare, Marion Nofa, Lumumba n'abandi. Icya gatatu kwari kugerageza kurisha ikarita ya jenoside avuga ko abatutsi b'abanyekongo bari kwicwa. Icya kane guhinduranya indimi n'imvugo, aho Kagame yatangiye ahakana ko ntanga afite muri Congo, akaba agezeho gukoresha imvugo y'icyuka idahakana cyangwa ngo yemeze. Icya gatanu
kubeshyira Burundi ko bwanga u Rwanda noneho bukaba buri kurunda ingabo ku mupaka w'u Rwanda na Congo, aho Burundi budasanzwe bufitanye umupaka n'u Rwanda. Ya gatandatu, kwitwaza FDLR bityo ngo gutera Congo no gufata ingamba zo kwirinda. Ariko ibi byose Kayibanda yabivuniye ku mavi, maze Kagame asigara yibaza icyo agomba gukora. Kuri ubu Kagame ari gucungira ko yabona uko Qatar yamukura mu mazi abira yiroshyemo kubera imibare mibi ashobora kuba yarakoze nyine muri ubwo buryo bubi, abitewe n'uko yayikoze bamaze iminsi bamubaze mu mutwe bakamukoza umushyo mu bwonko. Ubu muri iyi minsi ubwo Kagame afite nuko abazungu bakora ikintu kugeza ubu batigeze bakora: kuryoza Kagame n'ingabo ze ibyaha bya jenoside, ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye ku muntu bakoreye muri Congo. Kagame ubu ari kureba uko yahisha imitungo ye kurusha uko asanzwe ayihisha, kubera ko ikanga ko abazungu bashobora gufata imitungo ye ndetse n'iy'urubyaro rwe. Iyi muzunga rero Kagame akaba ayizungujwe ahanini na Kayibanda atigeze akorera imibare neza kera na kare. Ariko nanone umuntu ntiyabura kwibaza mu mateka y'uyu Kayibanda uzindaje Kagame atanamukozeho bene aka kageni. Therese Kayibanda Wagner yavutse mu 1943 mu mujyi wa Kinshasa, umurwa mukuru wa Congo. Icyo gihe yarizwe ku izina rya Zaire. Nyina ni umunyekongokazi witwa Therese Kayibanda Kabunji, naho se w'umudage wahoze ari umupadiri gatolika yitwa Johannes Wilhelm Wagner, ukomoka i Bad Münstereif muri majyaruguru ya Rhine-Westphalie ho mu Budage. Johannes Wilhelm Wagner wavutse mu 1937 yaje muri Congo mu 1966, aho yakoreye muri Paruwasi ya Mutagatifu Alphonse mu gace ka Matete kazwi cyane. Yeguye ku bupadiri mu 1977 kugira ngo harongore Therese Kayibanda Kabunji ukomoka i Bujimayi mu karere ka Kasai. Babyaranye abana batatu, abakobwa babiri n'umuhungu umwe waje kuva nyuma. Therese Kayibanda Wagner maze ubuzima bwe i Kinshasa mu Budage, Lomé muri Togo n'Accra muri Ghana. Afite impamyabumenyi zitandukanye harimo izo mu ishuri rya Harvard Kennedy, muri kaminuza ya Fordham, mu kigo cy'uburenganzira bwa muntu ya kaminuza ya Johannes Gutenberg Mainz. Mukuru we Katarina Mbuyi Wagner wavutse mu 1978 i Kinshasa, umujyanama mukuru mu bya politiki y'ububanyi n'amahanga wa Perezida Felix Tshisekedi. Therese Kayibanda Wagner kandi afite ubunararibonye mu mirimo itandukanye yo gukora mu buhereza bwa leta no gukorana n'abikorera ku giti cyabo. Nk'uko twabibabwiye mu gice cya mbere cy'iki kiganiro, hagati y'2009 na 2011 yakoranye n'ikigo mpuzamahanga gishinzwe iterambere ry'Ubudage GIZ, akorera hano i Kigali mu Rwanda. Nyuma yimukiye i Goma muri Congo maze akora muri Oxfam. Umwaka ukurikiraho yafashe inshingano zo kuyobora gahunda ya Oxfam yo kurengera abaturage. Mu 2014 yinjiye mu muryango w'abibumbye akora mu butumwa bwo kubungabunga amahoro, harimo MONUSCO yo muri Congo nyine na MONUSCO yo muri Repubulika ya Centrafrica. Mu 2019 yimukiye i Nairobi muri Kenya, ahakorera ari umufasha wa Sia Huang, intumwa idasanzwe y'umuryango w'abibumbye mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Umwanya yari afite mbere yo kugirwa minisitiri, yari umuyobozi ushinzwe gahunda mu karere ka Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara muri Meta Group. Iyi kera yahoze yitwa Facebook. Ku 29 Gicurasi 2024 Therese Kayibanda Wagner yagizwe minisitiri w'ububanyi n'amahanga, ubutwererane mpuzamahanga na Francophonie wa Congo Kinshasa, muri guverinoma iyobowe na Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa Luka. Kayibanda yasimbuye Christophe Rutundura atangira imirimo ye ku ya 13 Kamena 2024. Kimwe mu byo yahise akora mu kugerageza gukemura ibibazo bya diplomasi hagati y'umutwe wa M23, ingoma ya Kagame na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ikindi gikorwa cyihutirwa kwise akora wari ukugenzura ko ingabo za MONUSCO ziva muri Congo buhoro buhoro. Therese Kayibanda Wagner afite certificate 8 na diplome enye zo ku rwego rwa kaminuza. Nguwo rero Kayibanda
yakomye Kagame mu nkokora, naho wenda ubuhanga bwe bwazanira amahoro Kongo Kinshasa. Ni kuri ayo mahoro twifuriza Kongo Kinshasa, namwe mutwumva tubifurije tuti mugire amahoro n'Imana kandi muhane urugwiro n'iteka.